Cheetah Magic. Reka tubasuhuze tubifurize kumererwa neza, tubahaye ikaze mwebwe mukurikira Cheetah Magic abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda. Tubahaye ikaze ikirehe mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ni igitondo kiryoshye cyane, abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bagiye gushyigikira umukandida wabo ku mwanya wa perezida wa Repubulika Paul Kagame, ari nawe bategereje ahangaha turi magingo aya. Murabona ko morale yatangiye, batangiye kubyina, batangiye kwishima, barakomeza bajya mu myanya yabo. N'umunsi rero ukomeye cyane by'umwihariko ku baturage batuye muri aka karere ka Kirehe, by'umwihariko intara y'Iburasirazuba. Navuga ko ari nayo igiye kwakira bwa mbere
akarere ariko kagiye kwakira bwa mbere Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika bwa mbere y'utundi turere twose, cyane cyane ko hari utundi turere tumutegereje nk'uturere nka Kayonza, akarere ka Bugesera, akarere ka Nyagatare, aho hose arategerejwe. Ngo uhaye ikaze rero, turaza kubagezaho ibikorwa byihariye bijyanye n'ibiza kubera ahangaha mu kwamamaza Paul Kagame nk'umukandida ku mwanya wa perezida wa repubulika. Byose urabikurikira kuri Chita Magic. Abahanzi mukunda bahageze, aba influencers bahageze, abaturage bahageze kugira ngo baze gukora iyi celebration. Turabibutsa ko itariki y'amatora ni itariki ya 14 n'itariki ya 15 Nyakanga 2024. Nuko kwezi turimo nasigaye iminsi mike cyane. Abari muri diaspora muzatora ku itariki 14, abari mu Rwanda dutore guhera ku rwego rw'umudugudu ku itariki 15 Nyakanga 2024. Ngo ikaze kuri Chita Magic, ntucikwe ikiganiro cyacu.
wamubonye Eric Senderi International Hit, wamubonye Ikirehe kumwe na Chita yaje ku isambu ndashaka kuguha igitoki ariko nambaye hindukira no mu mugongo turebe, hindukira no mu mugongo turebe. Inkotanyi yitwa Senderi International Hit, akarere ka Kirehe niho avuka i Nyarubuye, agiye kubaririmbira mu kanya.
gihugu iyo twicaranye tuvugana ibyubaka u Rwanda gusa sibyo zamura amatako mu kibuga n'ibibazo twagiye DJ tugiye kujyana ibumoso iburyo gake gake sibyo twese hejuru twagiye abinyuwe ntabwo ndi kubabona twese twese yihuse twagiye zayavuga ngo Kagame Polo musubize ngo tuzamutora sibyo muri cyari amajyana pese hejuru y'ikimajyane n'inyuma twese Kagame Polo tuzamutora Kagame Polo twese hano twagiye twese kumanuka hepfo amajyana pese hejuru cyane Kagame Polo Kagame Polo twese muzira peso Kagame Polo Kagame
Clap your hands.
duhereze umwanya akiyera baza dukubite Amurukanye hejuru, amadarapo hejuru. Ni ku gipfunsi gahunda siko bimeze. Ubivuga uko bimeze. Ubumwe, demokarasi n'amajyambere siko bimeze. Efuperi! murakoze cyane twakire Dr. Clown drapo hejuru abavuga nabi u Rwanda bose n'abakontra 6 ibane abakontra 6 abo bose muri Tanzania abo bose amadarapo Amadrapo hejuru turirimbe muzee wacu dukomeze reba wasize abana wasigiye abana bata yo amadrapo hejuru ingabo nyinshi Est-ce que ça va? Zamura ibendera ryawe hejuru. Zamura, reka kuzunguza idirapo. Zamura cyane. Twabwiye ko nta ntambara dutera iki? Bashaka kubumva n'amajwi yanyu hejuru. Nta ntambara yabatera iki? Intambara y'amasasu ntabwo yabatera iki? Mubivuge muzamuye amadirapo. Intambara ya Sikoyi ntabwo yadutera iki? Shusha tujye mu bicu zunguza shusha DJ
yego FPR nta gusinzira. Cheetah Magic.